شهر باختر مرکز مأموری ولایت ختلان در اینجا دسته همنام ولایت دسته ختلان آمادگی های خود را به موسم نو ادامه داده ایستاده است و از یک روزی آمادگی های این دسته برنامه فوتبال تاجیک برای شما نقل میکند. چگونه گفتیم ما اصلا با باختر با سراغ دسته ختلان آمدیم و با طبق تصمیم خود اوید با آمادگی دسته با موسم نو برنامه تهیه میکردیم. ما هیئت دسته را در فیتنس کلوب دریافتیم که از روی ریجه امروزه آنجا مشق میکرد. مشق برای البته برای پرقوت کردن موشک‌ها خیلی به زبان روسی میگن برای وینوسلویس برای قوه رو پرزور کردن و حالت‌هایی هست که ما هم بود توجه میکنیم به متخصصان کسبی که نسبت به این کار فعالیت میکنن. مربی فیتنس است در اینجا، آنها خواهش میکنیم که همون عمل‌هایی که اجرا میکنن برای وقت اجرا کردن به موشک‌های اونها آسیب نرسد. در دام فعالیتی کاری با اون نیز مراجعت میکنیم، از اون کس توصیه میگیریم و حرکت میکنیم که هر یک فعالیتی که اون هر یک عملی که اجرا میکنن عاقبت نهاییش باید یک فایده بیارد. فقط برای وقت گذراندن نه، البته باید یک فایده بیارد. تشریف ما به باختر به روز مولود سرمربی دسته سابق دروازه‌بان دسته بخش قربان‌تپه و منتخب تاجیکستان اصل‌الدین حبیب‌الله فروست آمد و ما البته یادآور گشتن این صحنه را صرف نظر نکردیم. اینترنت هست که اونجا هستن اومدن تبریک کردن، ولی یک دو فوتبالباز کمتر دیر کردن، با اون نگاه نکرده که ما زود روزیم کمتر از سخت گرفتیم که حرکات آینده باز دیر نکنن، برای که ترتیب انتظام باید باشد، برای که بی ترتیب انتظام در یگان جدا نه در ورزش نه در یگان کارخانه برای یگان نتیجه نهایی خوب به دست آوردن امکان ناپذیر است. البته مشق در فیتنس و مشق در ورزشگاه چیزی از هم فرق کننده می باشند، اما این هر دو در تشکل یک فوتبالباز نقش بارز دارند، زیرا مشق‌های تالاری و تقویت یافتن موشک‌های بدن سخت مساعدت می‌کند. خلاصه همه کار ما چی در میدان چی در زل فیتنس، خلاصه این رو فقط از وقتی که در میدان وقتی که بازیگران به میدان میبرند در همونجا خلاصه برام که چی فایده داد چی فایده نداد و هر یک عملی که اجرا کرده میشود وابستگی دارد از روی اجرایش وقت ثانیه، از روی فرض کنید دمگیری بازیگران تحلیل میکنیم ما کدام وقت کدامش اجرا کنیم استفاده برای وابستگی دارد از بسیارتر از اون حالاتایی که ما بازی میکنیم در میدان، بازی های رسمی یا که بازی های رفیقانه، این رو هم به نظر نگیریم. حاضر یک مرحله هست که برای پورا برقرار شدن ارگانیسم فوتبالباز اونقدر اهمیت نمیدیم، دقت نمیدیم، چون که باید همون معیاری که برای فوتبالباز در همین مرحله در کار است پیش از آغاز چمپیونات باید همون ارگانیسم فوتبالباز تیار شود، قبول کند. من هم کوشش کردم که اجرا کنم. خب سربان من توانستم از عهده‌اش برآمدم یا نه؟ Конечно, правильно, но лучше всего ноги прямо держать, а носок выпрямить. Как это? Например, носок выпрямить. Еще тяжелее будет. И для футболиста, все футболисты качают пресс. Что дает это, Сорбон? Ну, например, выносливость сильнее, рывок сильнее и прыгать, когда головой играешь, прыгать намного выше будешь. И все футболисты это делают, чтобы вот этот центр часть была накачанной. Без вот этого всего зала невозможно играть в футбол. Одно и без другой это никак. Пресс для футболиста это особенная часть. Во время удара, например, удар бьешь, если пресс у тебя хороший, то удар сильнее получается. И бежать легче будет. Вот так. Сорбон, давайте вы. Давайте. А то, по-моему, у меня так не получилось. Вот. Медленно отпускай. Хамин реджей омадан ба хамин фитнес чигуна аст? Сейчас идет подготовительная часть к чемпионату. Скоро поедем в Бахуристан. Там пройдут игры. Это подготовительная часть.
утром спортзал, после спортзала сразу на стадион. И, конечно, вечером с мячами на стадионе будем тренироваться. баъд аз оне ки бачаҳо дар машқи худро дар инҷо анҷом доданд, мо барои бачаҳо як мусобиқа дар инҷо созмон додем. Албатта мусобиқаи армрестлинг аст, дастхобонӣ аст ва фикр мекунам ки ин ҳам як ба ҷузъиёти машқи имрӯзаи бачаҳо ворид мешавад. То кадом андоза онҳо мушакҳои худро қавӣ мекунанд, албатта мо мебинем. исми шумо чи аст? Шаҳром. ҷон ва Шаҳром. Мана инҷо мусобиқаи Тоҷикистон ва Африқо, Тоҷикистон, Камерун, Тоҷикистон ва Камерун. Мана бачаҳо дастгирӣ мекунем. Мана гурӯҳи дастгирӣ ҳам дар инҷо ҳаст. Хуб, як, ду. дар як они воҳид Тоҷикистон ғолиб омад. Хуб, бо навбате ки боз биё. What is your name? Tony. Shahram va Tony. Cameroon. Tojikiston va Cameroon. Bachao dastgirӣ мекунем. Дастирост? Чап. Хуб, мана инҷо Шаҳром дасташро иваз мекунад. ин қоида дорад. Хуб, омода мешавем. Бачаҳо дастгирӣ мекунем. Ready, go. дӯстои азиз, мо Шаҳрома иваз мекунем. Шаҳром ба ҳар сурат ду нафара мағлуб кард. Хуб, як нафари дигар. Ки метавонад бо Шаҳром ҳарб кунад? Бачо? Фирдавс. Мана аз ин тараф. Шаҳром биё. зури касе ба Шаҳром намерасад дар армрестлинг. Хуб, Фирдавс, бо кӣ мехоҳӣ? Бо ман. Шаҳром ғолиби мо, бо ману Фирдавс рафтем. телевизиони варзиш ва дастаи хатлон. маро ки дастгирӣ мекунад? маро ҳамин ҳамагӣ ду навор бардор. Хуб, ина чӣ хел мекунем? мана як, омода бош. Хуб, Марат. По команде Джалшин. По команде ready, go. Ready, go. Хуб, албатта ки бояд футболбоз ғолиб биёяд. чӣ гуна мешавад ки ҳамин гуна футболбозон ғолиб наоянд? чунки бояд онҳо албатта на дар инҷо ва дар майдони албатта футбол ҳам ғолиб биёянд. дӯстони азиз, Шаҳром куҷо аст? Шаҳром биё. мана Шаҳром ғолиби мусобиқаи мо. чаро ғолиби мусобиқаи мо? ба он хотире ки ман намехоҳам ки бо он кас ҳарб кунам. албатта Фирдавс ҳам намехоҳад. ин бачаҳое ки истонанд инҳо ҳам намехоҳанд. ҳамагӣ ба қавли мардум ду гурдадоре ки аз Камерун пайдо шуданд, онҳо ҳам дар инҷо мағлуб шуданд. Шаҳромҷон, таҷриба дошти ягон вақт? дар вақти мактабхонӣ фақат дар мусобиқаҳои мактабӣ байни мактабҳо иштирок кардам. ҳамон ҷо ҳам ғолиб меомадӣ ё ки буданд мағлубиятҳо? дар синфи нуҳумӣ ҷои якумро гирифтам байни синфҳои 10-11. синфҳои 10-11 ҳам мағлуб кардӣ? бисёр хуб. Шаҳромҷон, ба андешаи худат мана ҳамин машқ чӣ медиҳад ба футболат? барои дарозабон, барои дастҳо мустаҳкам шудан. шудааст ягон вақте ки ҳамин туп аз дасти масалан ту ҷаҳида бошад, тупро дошта натавонистад? чанд бор шудааст? шудааст ки ҳамин хел гол шудааст? гол нашудааст? ба ҳар сурат панҷаҳоат ба қувват мекунӣ. муборак бошад. хуб, Шаҳром дарвозабони дастаи хатлон дар ин мусобиқа ғолиб омад. барояш муваффақият ва албатта бозувони рӯстамонаро умедвор ҳастем ва хоҳон ҳастем ки ҳаргиз туп аз дасташ наҷаҳад ва албатта ба дарвоза ворид нашавад. дӯстони азиз, барномаи мо идома дорад ва бачаҳо ҳамакнун баъд аз фитнес мераванд ба майдони футболбозӣ ва машқ онҷо идома мекунанд. бо тамом шудани мусобиқаи дастхобонии машқи имрӯзаи бачаҳо дар фитнес хотима ёфт ва акнун он дар варзишгоҳ идома мекард. хуб, дӯстони азиз, баъд аз оне ки даста
машқи худро дар фитнес клуб анҷом кард, омаданд ба варзишгоҳи пахтакор ба майдони хонагии худ ва инҷо машқ бо тӯбро идома медиҳанд. Ва дӯстони азиз, як нуқтаро ҳам бояд зикр кунем, ки усулан корҳои таъмирӣ дар майдони пахтакор идома доранд ва фикр мекунам, ки албатта ин барои машқи даста ва барои сабти имрӯзаи мо комилан ягон халал намерасонад ва инак машқи даста шурӯъ шуд ва мебинем, ки бачаҳо ин машқро чӣ гуна баргузор мекунанд. ҳозир мо чӣ қадр ки шоҳиду аз толори варзишӣ омадем, ҳамон мушакҳое ки дар он ҷо бачаҳо фаъолият карданд камтар зери фишор ҳастанд. Вақте ки ҳаракатҳои тез мекунанд, ҳамон лат бардоштан мумкин аст, дариданашон мумкин аст, канданашон мумкин аст. Барои ҳамин амалҳои оҳиста иҷро мекунем, ки ҳамон мушакҳо то қадри имкон 100% не, то қадри имкон барои кор омода шаванд. албатта хатлон дорои як ида мушкилот аст ва дар пасманзари ин ҳама бархе аз бозингарон дастаро тарк гуфтанд, ҳарчанд ки бархеҳои дигар низ омаданд. паст будани маош, кам будани маблағ, бисёр бозингарон нахостанд бо мо ҳамкорӣ кунанд ва бозингари ҷавон аз Ҷалалдини Балхӣ Миров хушвақт бо ҳам ҳамроҳ шуд, шартнома баст ва як бозингари легионер аз давлати Гана бо мо ҳамроҳ шуданд ва пагоҳ ба машғулият ҳамроҳ мешавад. нигоҳ накарда ба ин мушкилот низ хатлон дар мусобиқаи ҷоми Федератсияи футболи Тоҷикистон хеле хуб бозӣ карда то ниҳоии ин мусобиқа расид. Иллат дошт, ки бозиро бой додед. фикр мекунам, ки аз сабаби аввалш сабабу ин аст, ки дастаи Истиқлол ҳама медонад, ки дастаи пурқувваттарини ҷумҳурии Тоҷикистон мешавад. Аз тарафи дигар ду бозингари ҳайати асосӣ ва бозингарои хатти ҳуҷум агар аҳамият доштем, давоми 90 дақиқа ҳатто 94 дақиқа бозингари мо ҳаракат кардем, фақат дар хатти дифоъ амал кунанд ва ҳамон бозингарои хатти ҳамла Нуриддин Ҳамроқулов ва Ҷон Гате дар бозӣ иштирок надоштанд. Ҳамон сабабаш ҳамон фикр мекунам, бачаҳо монда шуданд давоми 90 дақиқа ва дар охир як хатоги содир кардан ва ин ба шикасти мо оварда расонд. албатта аз ҷониби сарпарастон ваъдаҳо зиёданд, аммо то куҷо ин ҳама амалӣ мешавад вақт нишон хоҳад дод. вале созмон додани як даста ва онро ба мавсим омода намудан вақтро интизор намешавад. дастгирӣ аз тарафи ҳукумати вилоят фақат ваъда доданд, ки як маблағи муайян ҷудо мекунанд, вале маълум нест. Роҳбари даста амал кор карда истоданд. рӯзҳои наздик ба гуфти роҳбари даста бояд ин мушкили ҳалли худро ёбад. шунидем, ки раиси шаҳри Қирғонтепа шуморо ба як вохӯрӣ даъват кардааст. бале, баъди бозии ниҳоӣ бояд нагуфтан омад, ки худ шахсан раиси шаҳри Бохтар Сиҷобуддин Саломзода дар бозии ниҳоӣ иштирок доштанд, бозиро тамошо карданд ва бисёр хурсанд шуданд аз бозии шогирдони мо ва баъд аз бозӣ дастаро ба як пиёла чой таклиф карданд. Бисёр суҳбати гарму самимӣ гузашт ва бисёр ваъда карданд, ки дар давоми сол ҳаракат мекунанд то қадри имкон боз ба даста кӯмаки молии худашон расонанд. дар поёни ин машқ низ мо бо бачаҳо як озмуни дигар доир кардем ва пештоз бояд бигӯем, ки дар ин самт ситоди мураббиёнро мебояд тамринро зиёд кунанд. ҳарчанд ки сирри ин нобарориро Аслиддин Ҳабибуллоев дар охир ба мо гуфт. озмунҳои мо дар дохили машқи бачаҳои дастаи хатлон идома дорад ва акнун дар фарҷоми машқи имрӯза мо як озмунро дар ин ҷо барои эшон созмон додем. ин ҳам расонидан ба болочӯби дарвоза. ин машқи маъмулӣ аст, ки дар барномаи футболи тоҷик усулан истифода мешавад ва чун анъанаи ҳамин машқ аввал ман иҷро мекунам, баъд бачаҳое ки дар ин ҷо ҳузур доранд. хуб, омода ҳастем бачаҳо ҳамаи шумо? хоҳиш мекунем маро дастгирӣ кунед. Сорбон, усулан вы проводили такие занятия вообще-то? Каждый день? Сейчас посмотрим. Хуб, рафтем. Аввал навбати ман. Ай! Нашуд, ба болочӯб нашуд, ба паҳлучӯб шуд. Хуб, навбати ки? Суннат, Суннатулло, рафтем. Нашуда Суннатулло, рафтем. Навбати ки? Ҷон. Ҷон нашуд. Қариб ба наворбардори мо. Навбати Сорбон. Нашуд. Сорбон, рафтем. Тониро мебинем. Рафтем. Тони, нашуд. Навбати ки? Муҳаммад. Оу, наздик кард Муҳаммадҷон. Рафтем. Фирдавсро мебинем. Фирдавс, нашуд Фирдавсам. Ки? Гобсон.
گابسنا ببینیم بچه‌ها دستگیری میکنیم گابسنا دستگیری میکنیم او با سوی پرنده های شهر باختر رفتیم نوبتی که امین جان نشد یک بار دیگه نوبتی که محمدی نشد کی موند طایر خوشوقت طایر و نزدیک کرد نفر آخران خب اکنون نوبت به خود سرمربیان داده می شود رفتیم دستگیری میکنیم یک نفر دیگر آخران مهربان نشد خوب دوستان عزیز متاسفانه کسی از ما نه اینکه کسی از آنها کسی از ما در این آزمون غالب نآمدیم اما به هر صورت این هم یک جزئیات مشق امروزه بود فکر میکنم که امروز نابراری کار بود فردا البته کار برار خواهد گرفت خوب بسیار خوب آزمون رو کردم ما اعلام کسی که اول رسوند امروز تورت همون میخره برای همه هون نرسوند خوب من دوستای عزیز اصلا علت اصلی و اصولی این نرسانیدن بچه ها این بود است که اون نفر حتما برای بچه ها تورت میخرید است خوب اگر من هم میرسانیدم تورت میخریدم مشکل ندارد سلامت باشه بچه ها تشکر برای شما قریب 30 سال میشه من در همین جدا فعالیت کرده هستم همه رفیقان همون شخصانی که ما رو میشناسند وابسته است به فوتبال فکر میکنم که چیزی که ببینید در تحقیق ما نوشته شده بوده است شکرانه کردن هر کار از این گشتن فکر میکنم یگان چیز ندارد مبارک باشد و برای کار برای شما تشکر زیاد سلامت باشید دوستان عزیز مشق یک روزه آمادگی دسته خطلون به موسم نو بود که ما برای شما آن را نمایش دادیم در همین جا برنامه فوتبال تاجیک به انجام میرسد تلویزیون ورزش رو تماشا کنید و البته فوتبال رو دوست دارید